Hi mga Choy! Welcome back to our YouTube channel. Quezon Brothers! Please subscribe to subscribe our YouTube channel, Quezon Brothers. Sa wala pa ka tuklok sa subscribe, please tuklok ka na ninyo. And hit the notification bell para Ay, Tagalog ulit ano? mag-Tagalog kami para Oo. dami kayong Sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. and hit the notification bell para Oh, updated ka mo. Updated sa mga video. Sa mga videos namin. for today's video, For today's video, anong gagawin natin? nag-post ako. question Q&A, question and answer na lasing kami. Nagpo-post ako sa Facebook. Nag-post siya ng Wala po, sa Facebook niya nag-post siya. Wala Tapos po. may wala nag-comment po. na doon. Ang comments doon, mga questions, mga basta ano. Tipsy na mi. Balag po bre sa Basta hilas. dato. Balag po brave, basta hilas. Wala po. Balag po bre sa Okay, dato. let's mix. Mix. Ang shot, ikaw mix, ikaw master. Sige siya mixer. Okay. Magsalita ka. Wait. Kumuha siya ng abdidor. 20 months later. Ang tagal mo, Choy. Si Choy. First step. First step siya. Siya magsalita para may masalita siya. Kuha siya ng plastic. Oh, Tagalog ka. Kuha mo ng plastic, friends. First, open na kan, kulapo. Tagalog. Tagalog to. Kamar bulan sa bigod. Ay. Paspas mo na. Kan, maghubog na. Okay, let's start the tagay. Siya manguna. Magpalasing kami para Question. answer, Wala kaming wow. No shy. Si paano nga content? Con. Q&A. With a twist. With a twist, Kulapo Bars. Tipsy. With a twist. Bubog. Salamat sa sponsor, Kulapo. Sila kata. Thank you. Panaon di karon. 3 shots. Buwan ako. Okay, bumay. Alad okay. Almost 2 months. Hindi nakapag. Inom. Inom na ang malakas na kulapo. Yan. It's okay na di masyadong anghang. Kaya ni kay iwas Di ang maanghang, okay. pero... Atlas! Pwede lang. Pwede lang. Ayaw ko gusto yung... Talaga yung... Hard. Gamalit lang tubig ilagay. Mm. Kahit ano, sana? Half Half glass. Oh pero kay ang kulapo kay walay hangover. Wala hangover. Good siya. Nindot yun. No bad. Nindot yung No kamata. bad words. Di ba boys to? Patay English natin ngayon. Pugsit English natin. Akin. Tayo. Ano to? Galing gwapo, no? Nalalaman nyo kung ano kami malasing. Hindi kami lasingero kami mga brothers. Singgiro lang. Occasional lang kami maglasing. Oh, araw-araw okasyon sa amin. Kasi laging inom. Hintayin nyo nga, magsisimula kami taon-taon. Late ha. May usaga kandila. May barong. Bisag pa'y daon. Mubarog lang gihapon. May usaga kandila sa sunod. Ganda na video. Taas. Naku. Mana? Anong nabawa sunod? May nagayday. Nagluha. Magitan ko yun. Under the moon, I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here Isa, di ba naman ko? for a reason. Ganggang. Sometimes in our tears I drown, and I never let you get me down. So when negativity's around, I go Ikaw na? Ay. I've been waiting for It's a butterfly. for the people to say that we don't wanna fight anymore. There's no more wars, we're not children who play. One day, 2 day, 3 days. one day, one day. Next song. Next song. One day. ACD. Tayo, mo request yo. Next song to Daiki. Ato sa ganggang oh. This song is dedicated to my one and only Tad Squeezon. Quezon Brothers supporter. Support mo sa Quezon Brothers ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tara. Try mo ani yo. Yo Tads. Okay. 1, 2, 3 go. A E F G H I J K L M N O P. Pira ko to. Baik sa dire. Eh, bro na. Dito sa'yo. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yeah! Okay. Tara, try mo niyo. Paging the driver, Black BMW, please proceed to the lobby now. From Quezano. From Quezano Car. From Quezano Metro. Cebu, Philippines. Save more. Joban, Barcelo. Parang Joban, okay ka na.
Ubos na. Abos na isa Pichel. Pichel. So, Okay. Let's mix the second. Second Ang round. red ko na, ang red. Parang ikaw ang red. Kasi. Welcome back! Welcome back to our YouTube channel. Yeah, let's start the Nalasing na vlog. kami. Lasing na kami mga choy. Mga na kami mga choy. Tara, upat na muna urot. Apat na muna urot. Apat na. Tagalog tayo. Apat na ang aming nahubos. Naubos. Alam niyo, naubos? Yung maglilipad tuwing umulan. Hubos. Buwa ka na. Let's start the Q&A. Okay. Ang dilaw mo sa dilaw. Ang dilaw, oh. Silaw. Silaw. Hindi, ang puha ko nun. Silaw. Namumula na ako. Kaya, dito, Ubog na ako. sa apat na pula po, ano lang kami nag-inom. Ang iban dyan, ang uban dyan, hindi umiinom. Apat lang kami Ang nag-inom. uban. Ang uban nasa ulo. Ang mag-question sa amin. Oh. Ang question. Sabi, Kaya ni comments, ang uban comments nindot. Pero ang akong ex, ni uban sila. round na akong auto. Akin to? Sa'yo yan. Akin to? Ayun, Pero Choy. siya, hindi akin. Okay lang yan. Akin ang gabi ni Ron. Happy tayo, Choy. Happy tayo. Dapat happy tayo. Okay, let's start, Jay. First question. Lakasan mo ng boses, ha? Mga papart dyan siya. Okay, let's start. Let's start. Question number 1. Grabe, no? Parang natitilasan. Ano Tagalog ng tilasan? Ganggang, shoot. Atag sa shoot. Pakibigay kay Ganggang. Yeah. Question number 1 galing kay Shaira Panghilinan. Question number 1. Ano sa ideal girl ninyo? Sa ideal girl. Answer one by one in different thought and Okay, una. opinion. Para sa akin, ang yung ideal girl ko, yung babaeng may pangarap. Yeah! Pangarap maging ako. Pangarap niya, ako maging sa kanya. Nalilibog ako. Nalilibog bugo. Sa Tagalog sa nililibog, kinabiga. Ay, anong question? Anong question? Man ako Sa kabag. ideal girl. Ano Oh. ideal? Sakin, para Girl ko. Ako pa doon. Yung ideal girl ko, yun talaga, yun na. Yeah. Yung babaeng may pangarap. Oh. Ang pangarap niya ay, ako maging sa kanya. Yeah. Ideal Ideal girl. ko. Yung Ideal ba? Yung ideal ay? Ikaw to eh. Ikaw to pa kayo. No cut, no cut. Ayaw, ikaw to pa kayo. Ikaw to. Start. Ang ideal girl ko. Sige na. Ang ideal girl ko. Curl, oh. Yung ideal curl niya, yung ideal curl. Nalilibog na ako. Di na ako makakita, oh. Sige na. Sige, let's ako na. 3-4 na ka. Ideal girl, gusto ko kanang yung loyal, mabait, masipag, Oh. matapang. Parang si Chamina, matama sipag. Masipag yan. Matapang. Yeah. Matapang ko po. Panaon. Yung mabilin sa balay. Mabilin. Ano talaga mabilin? Maiwan Maiwan sa bahay. Maiwan sa bahay. Oh, yung hindi magnanakaw. Hindi man loloko. Dapat hindi man loloko. Why you really That may sayo kasi. Huwag kang mauwaw. Huwag kang ma-shy. Ano Tagalog ng ma-shy? Huwag kang mahiya. Ay, huwag kang mahiya. May, okay. Huwag kang mahiya, putang ina mo ha. May, Sige. Perfect easy. Easy. my ideal girl is may respeto. Oh, Good. respeto sa May masipag sa bahay. At Tagalog. Choy. kanang masipag sa magluluto ah. Another. Another one. Okay. Another two. Next question. Next question. Thank you for sponsor Chippy. Naway bayad bayan. Next question from Trevor Baran and Sala. Gayon sa. Imohan ni Ano? Franz. Okay. Asa rason nga wolf man imong gitattoo? No. Yes. Anong wolf? Among Yan lang yun. Ano ba? Look at the sky. Ano siya? Look at the stomach. Kanang wolf, Stomach. kanang wolf akong tattoo kay ganahan kong astig kanang kuan ba kanang ay gusto ko nang astig kanang like forever. Ano siya meaning? Bitaw. Oh, I have Every a tattoo meaning. has a I have a meaning. meaning kay kasi Has broken have. family so Next this is my day, forever ang wolf so astig ang wolf astig. Astig ang wolf. From Trevor Baran and Sala again. Sige. Then pila ka buok girls nga imong na nanguyab nimo Ikaw na. TBH. Ikaw na.
For you na. Ikaw din, kita. For you, Yeah, Ron, for no. me. Yeah, Ron. Bitaw, for you na, for you. Nanguyab na ko? What the fuck are you doing? Then pila ka buok girls Asa, nanguyab nga sa- nanguyab Mabali, nimo. oh, Pila ka po, LDH. nanguyab na ko. Mga, Skinda. Nanguyab di mo nimo. nanguyab na ko? Oh, nimo, dili ikay Oh, nanguyab. nanguyab ka, mga 5. Uy, bayan mo. 5 nanguyab. Okay, for Sabi, me. mahal mo ba ako? 5 nanguyab. 5 nanguyab na ko. So, sige. Yeah, question next question na. Next question. Ipasulti kasi nanguyab di mo. La. Ah, nadiri. Nalilimot. Nadiri. Nasa ubos pa gyud. Isulti kung kinsa. Oh. Nalilimot Ay. ako. Yo. Ano Tagalog nalilimot? Sabihin kung sino. Sabihin mo kung sino yung babae. Yung mga limang Nakalimutan. babae. Sino yung 5 babae na ano na Si, first, naligaw sa'yo? naligaw sa akin si Trixie. Oh. Siya naligaw sa akin. Si No hard feelings. Si Cherry, naligaw siya sa akin. Hindi kayo bong, kay mga babo mga question. Promise, naligaw siya sa akin. Meow. Wala na ako natandaan sa, dalawa lang ako natandaan. Anong Tagalog sa tandaan? Tigwanga. Cello, natandaan ko. Basta, from USGR na siya. Silo. Okay, last Silo Blazer? question from Trevor Baran Ansela. Okay, Last question. Imo hagi po ni Cons. Dito, dapat tatlo. Yeah, Imo hagi yeah, po ni yeah, Cons. yeah. Lastly, pila ka gay imo hagi. Once. Pero, fast, no hard feelings. Heart, dili hard. Pero, hard feelings, pero wala na itabo na mo. Kuhaan lang, karang, friends lang, friends. And shout out to all LGBTQ. LGBTQ. I'm a friend of LGBTQ, Rainbow na, sir, like rainbow. gay, You're so- like gay, bisexual, transgender, You're so amazing, you're so sana helpful, basta tanan na ninyo. Oh, mga Talented na talented. tanan. Hi. Na make up, like I'm a model, so make upan ko. Bitaw ako sa una mo, tiyog ko na, ako sa una, nako nang support nako ana. Salamat gid ninyo. Thank you, kay. Ay mo support gid mo tanan. Thank you. Next question from Francesca Shane F. Cobero. Kabero. Cobero. Tigluto ng tubig. O ayog tubig. Kay Atubo. Yeah. Kubero. Atubiro Okay. niya. Ba't kayong mga lalaki gustong-gusto nyo naka-ponytail kaming mga babae? Ikaw muna. Asa punitin? Pungpong Wala na. pungpong. Para mahawakan pag dog style. Sa akin din, para mahawakan, ganyan bigsa. So yung pre, Palagi, maramana. Basta pare pusa yun. Next question. Francesca again. Shout Shane out. F. Cobero. Kani siya kanang dagan siya bilingkuan. Sa kansaon ninyo kanang answer. Basta lang, sunod. Sex or chocolate? Sex. Sex. Modi or no? No. Wan dili. Asa ulita? Asa mo ni? Not. I don't like Silingan na mo ni Moody, asa ni Lita. I don't like Modi, so not. Oh. Ha? Sa'yo, not? Ball. Ari sa nut, ball. Dili na mo usay magkankuan siya usay lang. Pusap iyang kuan ba? Pili, sabi yan. Yung No na kayo mood mood. ba? Kaya maglagot magan. I like Moody. Kaya parehas lang ni Pujiko, Moody. Yeah. Photo kasi malipayon. Sige na. Shout out to Pujiko na unfriend. Sulti. Next question. Ay ba, bayat Payat or chubby? Payat or chubby? Payat. Kaya mo si Pujiko sa payat. Chubby and payat. Payat ko, Miss Clyde. Ay, agbay par. Next question. Matangkad or hindi? Matangkad. Ikaw matangkad ka? Matangkad. Matagad or hindi, depende kung loyal siya. Depende po ako ah. Matangkad lagi tubag mo karong bubo. Next. Mana? Mana. Bitchy or shy type? Shy type. I want shy type. I don't like beach. I don't like beach. I don't like it. I like Shy type ako, shy type. Kaya kayo magkano. Shy type. Okay, mag-date mo ka na eh. Magkano. Pasok ka mga on. Saan ka kain? Kainin mo putang yung... Shy ako, shy. Shy type. Okay, next. Hardcore or no? Ayay. I want hardcore. Ako, hardcore ako ah. I'm a hardcore. Hardcore ko, hardcore. Basa ng fast Ari, talk. dali. Di na nibasa ng ubos mo. Ang fast talk pag nagsisinungaling bubumbahan. Amo na to, fast talk to among answer ha. Okay. Amo na bito to? Next question from John Wamelda. Shout out. Jan B ano? No, Jan Omelda. Jan B nagsugat agad niya. Shout out to Jan B Omelda. Dako po na inyo ha. Kami Ayan na, dako po na inyo ha. Apila na ha, ako ha. Ang dako ya, pilan niya ha. Okay lang, pag Pinoy size, malaki. Pinoy size. Oh, pag malaki kami tatlo. Akin, amo na ice pop. Bite size. Bibo, Bite bibo size. kayo. Oh, bibo. Bite size. Sa akin, parang sapatos.
Baho. Baho yung sa kanya. Sa akin parang kulapo. Jipak na. Kay masarap eh. Okay. Ikaw. Uy. Ano naman? Dako po na inyo ha. Ako. Wala naman ito. Bison Brothers, nagko yung Bison Brothers. Papa ni Banak. Proven and tasted. Comment. The Chain Lanette. If you're given one wish, what will it be and why? Ako. Ang wish ka ng... Sorry. Isam na. Hindi ba budget? Ano to? Yo. If you're given one wish, what will it be and why? Ako mag-wish ko ha. Akong usa jud ka wish ha. Ang pinaka-una jud ang wish ko. Usa jud ka wish mo gani. Kanang madayon akong wish. Oh, Nano? Ay, dili. Napa may usa. What Gani. will it be and why? o mo gani. Nano? Mag-wish ko nga madayon akong wish para madayon yun. Walang mi. Ay, tagalog ka, Chief. Ayaw, tarong tubag. Uy, awa ha. Mag-wish ka. Mag-wish ka Oh, no nga. mag-wish. May tag magbalik mi sa akong ex Tagalog, na. Tagalog, Tagalog, Chief. Mga Diba? saling ko, ano, Yeah, like example ha. Naasay ka ng Tagalog or English, Tagalog or English. Naasay ka ng unod. Oh, Mo gani awa. Tagalog, Tagalog. Mangandoy awa kanang sana Mangarap. example, mag-wish ha. May falling star. Kay mo na sa karamihan. Pag may falling star, mag-wish. Anan. Tapos may falling star. Nakita ko, tapos mag-wish ako. Mag-wish ako, magbalikan kami sa ex ko. Char. Siyempre. Siyempre. Sila na lang. Uy, di, sakit. Huwag kang manapit mo rin. Tapos, yun, mana to? Mukha niya. Sa akin. Wala ito, kami na ba? Mapag ko ba? Ang wish na ko, madayon akong wish. Oh, sige, that's Nike. Nike answers. Sabi tao, madayon akong wish, no? Ako. Mine. Okay. Sabi dagang, oy. If you're given one wish, what will it be and why? My wish is makontrol ako tanang tao. Makontrol ko lahat ng tao. Yung mga dyan, Kasi if love na ko siya, bugo but mo na. if love na ko siya, i-control ako siya nga. Maakin siya. And I wish, wag kang COVID. Wala ang COVID. Putang inang COVID nito. Mupuli ang mga kuban. Adrian Barin. Adrian Corin. Calderin. Ayan, pinsan niya ni Calderin. Shout out Adrian Ante Barin. Caldero. Shout out Adrian Rice Barin. cooker. Okay. Ito po yung question niya. Good. Will you give a Not so. cheater a second chance? Ha? Would you give a cheater a second chance? You first. For me, if a girl cheat, no, day. Sa to? Sa to dyan? Sa to? Tagalog. Lagi niya ragod. Tagalog, Ha? tayo. Ikat sa to uban. Tagalog, ay, sabal lang. Would you give a cheater second chance? A second chance. Sa ako, sa aking na, for me, sa, It's okay. Tagalog. for me, sa na-experience ko, I give her a second chance because I so love her. Yan, good. Bakit mo man? Ano, depende na. Basta ako, muhatag ko second chance kay love na ko siya, pero di rin ako love na babae. Amot nagka. Shout out sa siya ha. Shout out isa nga. Oh, Calderin. Yes. Shout out to Calderin. Shout out. Shout out Adrian Gorin. Shout out siya. Adrian Gorin. Oh, Alda? Adrian. Adrian Gorin. Gorin. Question Gorin. Adrian Goran. Slap Would shot. you give a cheater? Would you give a cheater a second chance? For me, no. Because cheater is always a cheater. Right? Right? No. Right, kinsa ko eh. Kinsa matagay ba? Tagay nagsample nga kinsa. No to mention. Cheater. Yes to mention na. No to mention. So, cheater is always a cheater. This boat, yes to mention. Di na yan mausap. Cheater is always a cheater. Where's the glass? Ay, nga pa. Bugo ba to? Where's the glass with the power? Okay, next question. Ikaw dyan, ano pa ka? Unta kito? Oh. Tagalog. Would you give a cheater a second chance? Tagalog. For me, kay Kwan. Tagalog. For me, Taglish. I give a chance because cheat man sa kusahay. Love na ko siya. Hello, daghan. Natagan sa na ko siya chance. If you cheat, don't cheat. Oh, Magid. If you love the Just leave her alone. If you love the person, don't cheat because you love her. I love her or him. Don't cheat. Don't cheat. It Kay is not like some kung you love do you mo want to cheat. Kung love mo ang tao, ayaw mo pagbinuang. Ayaw cheat, give mo cheat yun. Kay kung magbinuang mo na, huwag mo di mo love ang tao. Oh, just cheat. Magbisaya Wala ka tao pa na ka. way, di mo cheat yun. Dahil tao ay hindi mo cheat, pero depende rin Katat ano noy? Malam di ako. If you're given one wish, what will it be and why?
Manang Okay, mo. maparehas mi ng Jamil na musikat mi sa YouTube. Nice ka. Okay, Ka para ng mga YouTubers. mutabang mismo nga kuan. Tagalog. Marami na may pera ipang hatag mo sa Bigay. bigay. Kami sa mahihirap, Oh, sa ano? family, sa friends. Pag marami Oh, na akong share pera, blessings ba? tutulungan ko kayo. Yeah, another question. We heal as one. Oh, we are one, poblasyon one. Sa Tagalog pa, We eat one by one. Eat we heal as one. Sa Tagalog pa, fashion show. High heel ma, high heel. High heel. Fashion show. Another question. Another question Next from question. Desiree Louise sa Sutil. Shout out to this Risa Sutil. Shout out to Siri. Manindag Masi. Siri. Spit Like this or, episode. spit or swallow. I want swallow. Kato, yung nasubukan ko, swallow ko. Gana no, Bakit gana. lang itong putang ina to? Gana no na. Oh. Ruben and tasted, Donel Turo. Di swallow pa kay lami. Ha? Yung Yung kapatid ni Kanding, si Turo. Another question. Oh, wala pag mo matubad. Ano? Swallow. I want Swallow. swallow. Ay, swallow. Like this. Mas Next question from Aye Pableo. Sex or chocolate? Ha, Sex, balik naman na, sex. Me, sex while eating chocolate. While eating chocolates. Next question, please. Next question. Jill May Hindi ko may brush. Mindalano? Dal- Mindalano? Jeremy Mindanao. TikTokers. Mindalano. Shout out Jeremy Mindanao. Ay, taga Mantalungan. Okay. Masyot. Mali yung question. Ito po yung question niya. Possible bang magbago ang mga cheater? Ako. Moro niya siya. Kung lalaki, may possible nga magbago, pero kapag babae, wala. For me, cheater is always a No. For me, cheater is always a cheater. Pag magbago yan, mag-cheat lang mag-cheat lang yan. Lahat yan. Mag-cheat pa rin yan. Just me. Pero ako, Mag-cheat yan. pag babae, hindi talaga magbabago. Oh, Bitaw, joke lang. It's a prank! mag-cheat pa rin yan. Magbago lahat, it's a prank! Di yan magbago. Para lang yan nag-jokes lang yan. Sa'yo. Ano ito? Possible bang magbago ang mga cheater? Depende sa nila. Tagalog. Abong ngayon. Yan na. Ay, huwag tabi. Mag-juice! Yan ako, mag-juice! Dinamit kita, Tino. Ano naman? Hindi na. Ano? Kita niyo. Nalilipong na ako. Hindi na. Nalilipong na ako. Mga Joy. Putang ina Wala nyo. po, tagay. Ayaw mo kalimot. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Google Brothers. Mga Joy. Oy, depende na nas tao no. Tagalog lagi. Kahit sa mga Joy lang kayo, madepende na mga Joy. Katoy. Cut na. So, hindi makat? Well, mixing. Just question. Next for another 6. Okay, next question from Jill May Mindalano again. Again. Gaano kasakit pag niloko? Ha? Gaano kasakit pag niloko? Putang ina, napakasakit. Down to earth, sakit. Yes, for me, masakit talaga manloko kasi hindi ako Niloko pak manglok ni loko. Hindi ako Gaano manloko. kasakit That's my pag dad, niloko? niloko. Masakit talaga niloko. Para sa akin next, niloko ako. Okay lang yan. I'm happy. I'm happy to be single. Oh, hindi talaga sila nanloko. Oh. Kasi masaya sila, doon sila pumunta. Oh, okay. Hindi tayo niloko. Para lang sa atin, Overthink lang kayo. overthinking. Okay lang yan. Ang saan ni Brad? Karma is real. Mao gyud karma. Karma is real. Di ato huna kay nanay lain ano ba? Oh, nanay, bana ni tatay. It's for you. Kung ano dito? 1 pair, 2 pairs, Gaano kasakit pag niloko? 3 Okay, pairs. sige man. Ako gani magdumuna. Tagalog. Ako Anong magsabi mo sa tide? Oh, ano masasabi mo sa tayo? Maputi o hindi? Sige, Tagalog. Gamitin niyo yung Tagalog word. For their English. I'm not a military to. Agbay, man. We use the Taglish. For me, masakit. If maluloko ka ganang yung loved Kasi ones. hindi kami manluloko, Quezon Brothers. Mo tinudan ay ganang Kung mo love me, true love kinamua. kung mo love me, mo true love me. Tagas me og Pero kung saan kayo masaya, doon kayo. Pwede lang. Oh, mo gyud. Give. Pero Give najay. Gandang to no. Give to each other. To each other. Yeah, next question, please. Katawag ng talan. Kanang Kathleen. Okay, from the chain Lanette again. Di siya ni. Dichani Lanette again. Shout out di siya ni.
Og tagaan mog chance nga mobalik sa una, unsay gusto ninyong usbon? Si Sakno, ibay ko. Ay na, tingnan siyang mama kay pating kayo. Ato for me. Ang kan. Katong Bitaw, joke na to eh. It's a prank. Sakwa, unsa to? Love niya sa Og Saknoy. tagaan I so mog love chance my nga child, mobalik sa my kid, una, my unsay son. gusto Ginahan ninyo? siya ko si Saknoy. Ay usbon niyo. Sige, Tagalog. Tagalog, Inyong Tagalog. usbon. Question. Og tagaan mog chance nga mobalik sa una, unsay gusto ninyong usbon? Para ako, wala. Happy man ko karon. For me, Wala, happy ko karon. for me, sa, This is the best of my life. for my ex, So me sure. may pawana ko na siya kay Ila. Ano pa? Kay, nagpasakit na siya nako. HR. For you. Char. Sige. Ako kay Tagalog. kanang Nagpagiluto mo tarong ang pan lang kay bahaw tuloy. Bahaw pan bahaw. kanang happy ko karon. Balik. Yan eh. Tagalog na ako. Uyab ang yung girlfriend ni si negosyante pan. Wow. Yung sa pan tinapay May pero bake shop. may bake shop pero bahaw. Joke lang. Joke It's a lang. prank. Ay, Ang masarap. sarap ng bahaw nila. Parang siya. Ang sarap ng pan nila. Ano sa ito? Kung tagaan mog chance nga mobalik sa una, unsay gusto ninyo usbon? Kanang okay ra na di usbon kay happy na sa karon. We're happy to be single. Which one? We're Don't happy to copy be, my answer. We're happy to be single, pero you see, Happy na like relationship. We are single. We're ready to mingle. Char. Tingog papan mo Next mapigilo ka. question Next question. from Lyle Pancheria. Shout out to Patrolia. Shout out live, Pandora. Hubog-hubog Ben. In all of your ex, sinong gusto nyong balikan? Sige, una. Ikaw na. Putangin mo, Pahingan lihan. Ikaw. Lagyan mo ng ano. Dia. You mentioned Labisa. it. Okay, You mentioned it at bakit. For me, question. Ang question ni Lyle Pancheria is, in all of your ex, sinong gusto nyong balikan? And why? For me, no. Because X is always X. Past is past. Ay, yo. Sino ba? Wala. Wala ko. Ayaw. No. If ever ba? Like, if ever, Oh. like, si Cherry, so, kanang, she, Sakit rin kasi ko. siya yung nagpakon ako na, I'm, I don't give a fuck. siya yung nagkuhan ako, siya yung nagpangga dyan ako, siya si Cherry good, Cherry, Oh, yun. from Naga For me City. kay ganahan ako ate Cherry. Ikaw, for you, sige, Kan. Ang sa cherry do? Ang cherry do? sige mo. Kita to. Six. Ano pa imo pa? Ano so ina ba kay ano na kay ko? For me. Ay, naman siya ba? Ano lang mo, Biak? Kita ko kay gawa eh. I'm good. Wala pa oy. I'm good. I'm always good. Ito kito. Kaagos siya. Ayos ako sa kampadyo sa di. Mana? Ano si Pad si Oh, lahat ng ex tapos na. Hindi. Dapat kasi yun. Ikaw na naman. Kampay. Di. Because you favorite. For me, para sa akin talaga si You mentioned the name and why. Sige na, tarong ay ano, sabihin mo ng ano. Eh kami ya. Tama. Kami talaga. Magsalita ka ng maayos. Si Isabel talaga. Yeah. Bakit? Bakit? Kasi siya yung nagpatibok ng puso ko. Ha, regards sa Ay, ikaw din kaya. regards ko silang anak si Kendra. Shout out to Ikaw. Ina ko minatay. Ikaw to. Shout out ko sa anak ni Kabel o ni Kinechin de Rosario si Inday Kendra. Ay, gwapa kito. Hi na Kendra. Kay Kissy naman. Your turn. Joy. si Kan Lulot. Why? Because Dia ikla ito nilulot niyang gusto. Why? kaya limot ang dito eh. Why? Because Imong surprise. Surprise kita eh. Bilisan mo. Surprise, motherfucker. kay Pangit talaga magsalita ito. Putakin ako. Parang bulol. Hey, bakit siya? Ice. because Kan dito na ako nagbago. Talag alay, lalay, kanjot laway. Clay. Ikaw. Bugawagin mo na ako sila. Hiwalay mo niya. Like, this is for fun. Oh. Si Lolot, bagong panya. Si Lolot. Pass is pass. Pass Always beyond. pass is pass. Always a pass. Pas is pas, pero ang gugmaw, kamuhupas. Yeah, next question. Next question from Ay, not military, my friend. Just don't. Gusto na, backpack. Ditchani Lanet again. Backpack, man. Question from Ditchani Lanet again is, what is the difference between love and loyalty? You're first.
What is the difference between love For and me, loyalty? for me, there is no difference. There is Oh, no. naman, good. For me, Yan, ako. I wish What are you doing? Debate yung Ikaw, dating. don't debate me. Don't debate me. Ikaw. For me, there is no. Chubaw, sige. Tagay. Natouch siya sa inyong message yung ex. Ganggang is crying. Her buto is crying too. Her butt is crying too. Kita eh. Dyan, di mo. It's not yours. Listen. Please. What is the difference between love and loyalty? For me, there is no difference because if you are loyal, you really love her. You or love him. For me, If you love, don't sapaw. Don't say sapaw. Sino sa sapaw? Don't cover me. Don't cover me. Don't cover me. I'm speaking. Don't cover me. don't cover. So that's my answer. If you, Minana. Okay. Ikaw. This is for Ganggang. Ganggang. Dili si Gunggong. Ganggang. Answer. The answer, what is the difference between love and your loyalty? That's my answer. That's your answer? That's my answer. For me, love and loyalty. Love, magbisaya ako para ma-explain ako. Love, kung love mo ang tao, di ka mag-cheat. Kung loyal ka sa mo, di mag-cheat. Ang kalayaan nila kay ang love, pwede mo i-love ang tanan, pero ang loyal, dapat loyal ka sa katao. That's my answer. Kung loyal ka, di ka mag-cheat. Don't cheat. Kay love mo. Kung love mo, dagat kita, makalab tag tanan, malab ta, pero ang loyal, lisod kina siya kanon ang loyal. Mo gini pa nakalisod. Balikan ang lovely no? Royal. 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 What is the difference between love and loyalty? If ang girl manloyal kay dira na gid man love ang di mangita ba? Ang siya diferensya. Explain mo ang love ug loyal. Okay, next question. I'm lasing. Okay. Okay na mo kuya? Okay na yan lang. Maria Nicole Manapin. Shout out Maria Nicole. And this is the wife of Jimaro Mercado. Uy, yung Wife Jimaro. of General Mercado. Uy, yung Jimaro. Tanaw, gapa kina. Gapa ka Jimaro. Yeah. Abo sa Metro. So, simpleng buhay or buhay sikat? Simpleng And why? buhay. Ako, Simpleng buhay. Boy sikat. Ang buhay pa man. Simpleng buhay because W from dali pa. Why so sa daw na sa W. Sika, una diha. Ako, boy sikat ko. Nag-vlogger ta. So, magsikat ta, mag-artista ta. Magsikat ta. What the fuck? Okay, ikaw. Simpleng buhay, chill. Simpleng buhay. Ako, boy sikat ko, boy sikat. Ikaw. Sikat Next na. question. Angelo Tiktokers? Admiral. Follow mo sa TikTok niya kay. Anong gwapo ko, Choy? Ha? Anong gwapo ko, Choy? Hap man mi choy. Gwapo ka, Choy. Ano? Hubog man mi, Choy. You're so gwapo choy. Gwapo ka, Choy. Hubog man mi, Choy. Follow in TikTok. Follow TikTok ni Angelo. Angelo. TikTok niya. TikTokers na siya. Sikat sila siya, trending. Trending. One day cake. TikTok niya day cake. Angelo day cake. May funny ka na siya. Angelo, ayaw pa yung nga batik na Angelo. Gwapo ka. Be proud of you. Be proud. Kinsa man na si? Si Hinlin. Okay, kanina. Ha? Skip. Ayaw man. Unsa ni? Wala na siya. Pindot ni nga content. Unsa lagi? Mara, Aw. Ayaw lang dyan. Ayaw lang dyan. Ano question? Another question from Ale Palinsoro. Past or present and why? Para sa akin, wala kay I have no present. Meron akong past pero wala akong girlfriend ngayon, wala akong present. For me, present, so I'm happy to be single. Ako kay person kay love sa kong like. Good. For you. Another question. Another question from Agay sa Gumbay. Annie Barcelo. Shout out Anniversary. Shout out to Alani Barcelo. Silengan. Alani. What can you say about this pandemic? COVID. This pandemic is so hard. So lisod. Apektado lahat. Trabaho, negosyo. Putay na umalis ka na pandemic COVID-19. For me, COVID-19 is so very putang ina mo, COVID-19. Kayo nagdala ng COVID. Siyempre, COVID eh. Kayo nagdala ng virus. So, pray lang ta, pray. Just pray, Pray. stay at home, Stay at home. and Wear your mask. Nakita lagi. follow the protocols of the government. And ayaw ninyo ka na ang government kay
Bitaw sakto man sila. Tama Sakto sila. na, stay at Wag- home. Stay at home, wag kayo lumabas. Pag hindi kayo lumabas, walang hindi ang COVID hindi mag-spread, hindi. Mag-spread. Tao ang nagpa-spread, hindi ang gobyerno. Hindi ang virus. Ang di natin kalaban ang Hindi. di natin kalaban ang gobyerno, kalaban natin ang virus. Hindi hard ang utok kay because utok is Oh, pagbabay utak. Isip kato. Okay, next question, guys. Imo, next question, next tagay mo ha. What is your biggest mistake in your life? For me, my biggest From, mistake from Ani Barcelo again yan ha. for me, my biggest mistake is for my ex. I'm in love. Na in love ko. Who is that? No to mention, na in love ko, pero gibinawangan ako, it's okay. oh. I'm happy to be single. Not the biggest mistake sa extra di ay. Depende sa yaman na. Sa yaman na. Okay, for me, for you. My biggest mistake is wala. Wala. Oh. Because wala ko kay gano, happy mo karon. Oh, May pero sa past ni mo, Past, mistake mistake. ni mo. Unsa man? to be a Sa pagkuan ro, sa pag-eskwela, nagbinuang, yaman. No. Aside sa pag-eskwela, ano pa? Nagbisyo, yaman, Uy, nagbisyo abunda, ko, dati na inom, na. o inom. For you. Inom, yaman, Ay. kaya ko ko? Ay, Inom, so, tapos ano, pero, sa inom, dili mo ko, wala ko nagmay kay, daghan ko ng barkada na amigo, na love, You're a ano. friendly person. Ano? Ano, Sa'yo, tapos sa'yo. ano, pero Sa'yo. wag tularan mga kids, wag kayong Oh, dapat mag-inom. 21 up. Okay, inom, dapat mag-aral. Nag-aral mabuti. Like me, I'm a graduate of marine engineering. Kayong mga ano, pag, mga, Tularan ano. niyo kami Easy. kasi tularan niyo kami Easy. kasi kan what graduate is your kami. biggest mistake in your life? Hindi ka nang ni supa ko sa kong parents. Ako! Mauna ka na ni di ko magpapad. Ano nang kuhan ba? Di ka mo papadlong. Hindi ka nang nag-show Gang. ka nang Di. nag-inom. Oh. Okay, mana. Hello! Ano question? Hello! Another question from Ermon Mon. Ay, man. Mondragon. Shout out Ermon. Ermon. Pinakagwapo, pinakadakog Takong lawas. lawas. Nagpakos Max Mina. Idol. Ano ba? Ay, bakit bukat niyo? Ha? Question from Ermon Mon. Hindi na ako makikita. All of your ex, doll, who is the most you love? Sige, punta na. For you. Sa inyo ay tulo. Please nga name. Katog yapon. Katog yapon gini. Oh, ano? Eh, You say it again. ako para sa akin si Kita ano. mo yung lang sa una. Huwag kang sasapaw, bubu. Ayun. Wag kang, don't cover me. Dahil cover me. Buwan mo. So dyan? Cut. All of your ex, doll, who is the most you love? Para sa akin, si, ano talaga, yun. Sino? Yung minyo na, Sino? si Kabel. Sa lahat na naging girlfriend ko, siya lang talaga yung minahal ko. Ano question? All of your ex, doll, Si Jaina! who is the most you love? For me, Trixie and Cherry, gilove na ko sila. Gusto naman. Di, Di ba may tawag pa mga tupong pa? gilove na ko sila. Sa kanilang dalawa, sino yung mas love, pinaka-love mo? Ay, pagagway. Silang dalawa, walang daw. Silang, Hindi. Pinaka-pi. From 50%, from 100%, Ito, silang pinaka. dalawa kasi. Bubul. Pinaka. No, Pinaka. Same, love na ko sila. Kaya iba ako magmahal. Love. dalawa-dalawa. Oh. Hindi maoy mo So gipantubay. you're a cheater. I'm not a cheater. Cheater. Nagway pa? Kung love na ko sa katao, ang bata ng kanan, like a princess. Usara. Pinaka, di ba? Pinaka. Usa. Pinaka. Like a princess. Bati, away. Akong bata ng kanan para ma-happy lang ka. Shout out to my ex. Nagkinsa ko ano. Pinaka. Okay, Kuya Kissy. Ayaw na ipong kupak-ipak eh. From Kuya Kissy. Uy, pinaka, bati, away. Kuya Kissy, your question is, all Usa, of your lumpang. ex, doll. Easy. All of your ex, doll. Who is the most you love? Who Love is gina the ko most... strike yun. Oh. Oo gina. Ex mo. Di Who mo is naman siya who is ex. the most, who is the, All of your ex, Lagi. You're man. not ex. Ito unsa tong ex ko. Alot. They are not brainy. I am the most brainy. Si Lulot. Bye. Love gina ko. Kay Sir. Okay, next question. Okay, From John Wamelda again. Okay. Dako po na inyo, ha? Shout out to all volleyball players of na Bulinawan. i-appeal Jim Pak Quizon. Siyempre, The second. siyempre, malaki sa amin. Kahit Malaki. Quezon Brothers, malaki sa Di, sa amin ba? Ang amin, di ba malaki sa amin? Kailangan ka magkakita. malaki talaga like
7 inches. Just check in us. 6, 7 or 6 or 7 inches. So kani magdebate mong tulo ha. Sige. Next question from Shahana Marie Imbante. Ibati. Hi, Shahana. What's up? Shout out. Mamistaw sa inyo ha. Kinsay mas gwapo ninyong tulo? Okay, kamo ikaw. Jatis. Ako wahi. Sige, sige. Justify ang answer char. Kasi bisa justify. Ikayo ba? Okay, okay. Ikaw ka na. Di, akong kuya. Kasi pinagwapo yung jimpa. Kinsay mas gwapo ninyong tulo? Ako. Justify. Ako, Jud, kaya ano, dagan mo chat ako, pero For me. Oh, ako. For me. Ako. Okay, ikaw. Ako, Jud, kaya ako yung gwapo nila, yeah. Okay na ako yung gwapo, pero gibinoangan lang, yeah. Oh, di ka gwapo, binuangan man ka. Oh. For me, ako. Why? Sino may anak sa atin? Siyempre ako. Ikaw yung oldest, 30 years old. Siyempre ako, kasi man ako anak. May anak siya. Merong mabaing pumapato sa akin kasi siyempre gwapo ako. Ano ko siya? Imo ani pa? Election. Imo pa? Imo na. Akin na naman? Ano ko siya? Another question from Alcover Ninyo. Unsay pinakaganahan nga sex style position sa inyong ex? So, for me, I want dog style and poly, change. Change drive and 69. I want 69. Yeah. I love cream pie. Si cream pie. Si cream pie. Ana. What's si cream pie? Idemo. Sige mo din pa for you. Si cream pie. Part of the question na ha. Patong. Huh? Patong. Atok yung man bubagsak sa sugaan. Cream pie or dog style, ana. Okay, imo pa der. Ikaw may Helicopter baguwang. style. Ikaw yung Helicopter pinaka. style. Toyo. Maganda sa kanila. Ano yung mga na-experience mo? Ano Helicopter style. Ako, I want dog style and scissor style. Okay. Si scissor style. Sampak to sampak. Gusto daw, ganun. Ana ba, Lesbian? ana? Sampak. Lesbian? No. Sampak ba, ana? Ay mo milkate. Scissor style. Sampak to sampak. Sana. Okay, next question ka. Okay. From Eugene Saldana. Shout out Eugene Saldana. Sex hotel or sex kalibunan? Apila ni ninyong mga choy, haha. Ikaw. Sex hotel kay mahimutang. Sex hotel, kaya I don't like kanang kalimunan. Kanang juga ko sa hotel. Kanang ko romance. I love romance. Taas og oras. Mo na akong pinaganahan. Ako hotel say mutila magyud ko ah. Performance, Oh, nakatanan. Yes. Hotel Mintalo. Siya, Uting taas. uting riya kay tas man. Hotel may tatlo. Hotel. Mga Hotel may tatlo. room, ano ba? Para taas o Okay, next. Ikaw ba der? Nalilisig na ako. Hotel din tayo. Okay, go. Nalilisig na ako. Okay, next question from Faith Janine de Gracia. Do you believe in saying first love never dies? Never die? Yes. I believe because she never dies in my heart. Yeah. For me, no. Kung love ni mo ang tao, love yun mo. Kung di mo love, mangita yung lain. Mo ginang kuan gyud, mo ginang kung Dito makita kung sino loyal sa amin. sino. Lawrence Lanette. Okay, focus. Lawrence Lanette question. Nalasing na ko. Choy. Lights on or lights off? For me, I want lights on. I want ganahan ko makita ang lawas, body, kanang sa ubos, ganahan ko makita. Mana ko pinaka. Manigang. Mana ko paborito. Ikaw, lights on or lights off? Lights on, syempre, pero Ikaw. kitang kagid. Let's over, kita mo to. Lights on, Don't pero kitang say kagid. bad words. Don't say bad words kasi. Okay. Lights on para makita ko yung kagid namin yung correct ko. Ako lights on kay para makita ko lahat ng body. Kasi, kasi. Ay, ano, bawal dito yung social media. Ano ba? Kanang, Wag ka Huwag yung social media. mag-ano ay, kanang, lights on or lights off? Social. Dili, kanang Wag na muna. focus ba? Focus ba? Focus. Don't chat Focus. your girlfriend, just focus. Zoom in ba? Zoom in. Nalilibog na ako, Kuya nahihilo na ako. Kissy, lights on or lights off? Lights on. Okay. Next question. Mon. Tublon sa tublon sa mong tulo mga choy. Tublon sa- Ayaw. Dapat i-demo unsaon pag-utong mga choy. Tublon sa ano. Ako, okay. For me, Don't cover me pa. for Oh, mana. me, tublon, kita tanan tao, tublon kita, mana kita. Para sa Mura gila mo. Oh, shit, kasakit. para ako nakaranas na akong magtatahi ng
napakalaki, ganito yung Tsubol. Is it tsubol? Sa'yo. tubol. No, tsubol. Tubol. Sa'yo. Easy. Malaking tubol. Tubol. Easy. Tubol. Tablon. Sige, si Prada po hindi. Okay, but today, Di marunong magsalita. Okay, ikaw Kuya Kelsey, ano, nakaranas ka na ba na tsublon? Yung tubol. Ayo, pak Sabihin mo, ano, nakaranas ka na ba na tsublon? Oh, alburanas ka rin. And how does it feel? Sakit, murag ilubot. Next question from Eugene Saldana again. Ganggang. Eugene Saldana again. Kung mayaman na kayo, sino yung una nyong tulungan? Siyempre, yung anak ko. Ako, for me, family, friends, yung barkada sa Team Arky, and lahat ng mahihirap. Tulungan namin. Kapag madami na kaming subscribers, na wala na ba? Antok ako. Antok na ba? Huwag ka na magsa sa girlfriend Ayaw, mo. sabi, bawal sabi. Ayaw, huwag mo na mag-cellphone namin na Kuya B. For me, ganyan, first of all, Nag-vlog man mo. First of all, our families, our relatives, our families, our relatives, our friends, barkada, supporting sa brothers, sa mga hirap, tabangan din mo. Yan namin kabuutan, ikaw. Because I'm a Kung mayaman na kayo, sino una nyong tulungan? Okay, sige. Hashtag mga choy. Ang mga mahirap because Taganong Okay, tagang bugas. Okay, mo ba? Ano ko siya? Nahihilo na ako. Next question from Eugene Saldana again. Again and again. Kung pagbigyan kayong tatlo na papuntahin ni Ivana Alawi sa kanyang bahay at kayo lang apat ang nandun, anong gawin nyo? Hashtag Ako, Choy. siyempre, papatulugin ko sa dalawa, pero ako na si Ivana. For me, I want for some si Bana. Ang tabangan. Masaya yun. Masaya yun. Ay, lagi ka, bobo. Huwag kang mag-chat sa girlfriend mo. Huwag kang mag-chat sa girlfriend mo. No. We're drunk, we're tipsy. Lord Trixie. Sayo. Ang sakit to? Nawa ka no? Kung pagbigyan kayong tatlo na papuntahin ni Ivana Alawi sa kanyang bahay at kayo lang apat ang nandun, anong gawin nyo? Hashtag Joy. Katalogin na kayo. Katalogin na kayo. Sige niya. Katalog na kanilang duha niya. No, Tagalog. Papatulugin nyo at papatulugin mo muna yung dalawa tapos At ako lang, kami lang dalawa. kayo na lang dalawa yung Di ba na? Ayan ka sa answer. Diba dyan? Inumin mo. For some. Ganggang. wala pa. Huwag ka lagi. Next question from Antrisha Rojo. In this pandemic, how to help our country to prevent scattered coronavirus? Okay. Kamong tulo, explain. For me, I'm not a government. Just stay at home. To stop spread the virus. Ako, Just for stay at home. Stay at home. For me, I'm a SK counselor. I'm a SK counselor. Thank you sa tanan ni vote sa ako. Okay, butar mo. One game may kontra yun. Almost 1 million. Almost 1 million votes. For me. Pwede kontra. Stay at home lang yun. Just stay at Kung home. mo gawas mo, wear mask. Kailangan Huwag ka nalabas kapag hindi, kapag hindi, kapag hindi importante yung lalakarin mo. for you. Ano ganito? Pagpasya lang, huwag ka lalabas. Is Please stay at home. in this pandemic, how to help our country to prevent scattered coronavirus? Stay at Kamong home. tulo, explain. Stay at home always. Why? Para di mangkatag ang... Good Okay. idea. Please stay at home, mga Next choy. question from Eugene Saldana again and again and again and again. Yeah. Anong masasabi nyo sa trending na si Buknoy sa kanyang mga sinasabi na tungkol sa tricycle driver, mga hashtag Choy. Differs. For me, ako. For me. Una sa kamagwangan. Siya. Yung papa ko, tricycle driver lang. Hindi lang nila lang tricycle driver. Ay, ikato. Yung papa ko, And I'm proud. And I'm proud. ang papa ko, tricycle driver, and I'm proud of it.
hindi ka to ni Buknoy, yung example niya sa, ano yun, yung trabahong, walang, Marangal. trabahong, Trabaho yung marangal. trabahong hindi marangal daw, o Ah, okay. oh. Wala ko kako. Basta yun, hindi daw marangal yung pag-tricycle driver. Ang ano yan, ang sana, yung tambag, si tambag na eh. Yung advice ko sa inyo, i-unfollow nyo. Ay, si Boknoy. I-unfollow, i-unsubscribe, go. Yan, So, subscribe mo. we are Quezon Brothers, so, and we are Quezon Brothers, subscribe our channel and subscribe Buknoy Glamour channel. Putang ina mo, Boknoy. Bakit mo sinalaan ang mga tricycle driver? Yung papa namin, tricycle driver lang. Oh. Ang Tricycle driver, marangal na marangal. tricycle driver, yung mga tiyuhin namin, mga tricycle driver. Oo. So, sa papa namin, nakatapos kami ng pag-aaral. At dahil lang sa pagka-tricycle driver, I'm a graduate of UCMTC. I'm a marine engineering. he's a marine. Nakatapos kami and she Hindi sumakay kasi hindi nakalangoy. Ay, padok pa. nakagraduate din siya. Siya, mag-graduate pa. Nagka-college. Mag-college pa siya. So, thank you Na dahil sa pagdadrive. thank you sa aming father nga na Na dahil sa pagdadrive ng tricycle. Buknoy, wag kang mag-discriminate sa mga tricycle driver. Kay, Kasi si Casey Buknoy. kasi ginawa nila lahat para makatapos kami. Lahat na masasabi ko sa inyo, i-unsubscribe mo si Buknoy, Buknoy. putang ina mo, Yeah, Buknoy. subscribe sa mo. Subscribe mo sa Quezon Brothers. Unsubscribe Buknoy. And subscribe Quezon Brothers. Putang ina mo, pakyu ka. Because we are the son. Because my father is a tricycle driver. And we're proud of it. Wala ka respeto sa namin kay. Because Bitaw. our No, real father, because Tricycle driver. drive, No, no. tricycle driver. Tapos kami- Dapat respetuhin mo. Oh. Nakakatapos kami ng dalawa sa tricycle driver. Nagamit namin sa I'm a marine engineering. Katapos ako, sampan ako, Yes. sampan ako ng puhon. He's a marine engineering and I am a restaurant owner. Oh, yes. Yeah. And he is a schooling Joke. for college. Joke. Engineer. Yo, I'm just a restaurant, hotel waiter. Engineer. Hotel din sa Lubat. Hotel din na nibalin Ni-transfer. Ni-transfer ako sa restaurant waiter kasi ang restaurant namin sa Dayan's Seafood House. Visit kayo sa Karkar Poblacion 3, Tulay. Yeah. That's promote na ha, promote. Libre na yan. Next question. Promote. Next question from Nikki Ubaob Alcordo. Bao na, bao. Ubaob Bao lang na, uspilin na, bao na yan. Hindi na ako makakita. What was the wildest thing you've done? Ha? What was the wildest pinaka- thing you've Dili, oy. done? You've Pinaka wild lagi. For me, yung Rebeldes Dan nga, kanang, gibilangan ako, Well, this done. Oh, Done. Gibilangan ako niya. Ayos na. Gibilangan ako niya. Explain like. Gibilangan ako niya sa akong pagkabutan, pagka good boy, pagka loyal. Gibilangan ako niya. Okay rin na. Okay rin na. Ano may kulor? Kaya tapitsil di ay, kaya. Naubog ko kasi. Ano yung kulor? Ikaw. For me, the wildest done I've ever done, Ever seen. I've really ever done. Kuan, yung minahal ko yung ex ko, kasi, yun, minahal ko siya tapos hindi ko minahal. Wildest done. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko. Wildest. Dan. Done. Oh, Father meron. done. Ako karon gilaw na ko siya niya, nang-chat sa lain. Ay, papiyaw siya. Ay, sige mo ito. Try, ayaw bang chat line. Huwag kang pumikit to, Loyal, salita. loyal yung kuan mangod. Royal. Loyal yung mangod namin. Oh. Dito mangod. Bunso. Loyal yung bunso namin. Bunso, shout out to Bunso, alis na, Ixon Apple Juice. Love ka niya. Ayaw yung binuang mo bunso. Ikaw Yan binuang kita ni mo. Ligid siya binuang mo. Baliw na yan daan. Baliw sa iyo. So, ayaw binuang siya. Thank you. Next question. Ikaw na. Oh, to mo. Amo na ito. Next question from Bia Hedrio. Shout out to Bia. Amorganda. Shout out to Bia Amorganda. Sada? Kanus aman ni. Sure jud ka ni nga mutubag ang pangutana. Ha. Yes. Sure na, tubag ka tanan. We are matubagin mi. Shout out talaga siya. We're Shout out to Bia. Bia Amorganda. Na kuha namin na Nga ang imong naong mo sa simong apelido. Ah. Amorganda. Yun. nahubog, nalasing na kami. Ala, sorry. Di ni mo ako nabasa ng ripong kong. Ano sila? Kang Renz Mark. Hi, Kanya ka pa hi, no. nabasa. Biyahin. Sorry. Yeah, it's okay. Ano sa Bia Andrea
Amor Ganda. What is your biggest fear? Fear. My biggest- What is our biggest? What is your biggest fear? Fear? My biggest fear is sa karon nga time. My biggest fear sa ngayon na panahon sa ngayon sa karon nga time, my biggest fear is kanang mo scattered ang virus. Ako, my biggest fear is kanang ay mawa sa mga pamilya. Kay love na ang Mawa ba ya ka ugma? ako, love na mga Masyot. pamilya, love Masyot. na mga pamilya. Mao gid akong biggest fear gyud. Dapat digid kuan gyud. Ay kula po 40 pesos. Where love gid mo among Kula po 40 pesos. wait. Love gid mo among family. Ang mga friends di ay kanang mga supportan mo sa mga silingan mo. Thank you. Ikaw. Hindi, biggest fear ay kanang mo scatter ang coronavirus niya. Virus dili Bernos virus. Ba. Virus! Virus. Viners na. Virus! Look at me. Virus. 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 Another question from Monish. I didn't siya question, comment rin siya ni Kato kung gibasa ganun ni Renz Mark Manyakap. Si shout out to Makoy. Makoy. Wa sa pare ro. Friend na ako kanang classmate na ako sa UC MTC. Okay. Pinakabuang sa naga. Mali pinakamapating sa naga. Pero umato naga, Di. ug ano mo to panigrahan mo tag-angan ni Renz. Siguro kayo na naga. Kaya Shout out to Makoy. Okay, next question from And Van Jade. Van. Bandan. Sino ang mga loadin nyo na YouTuber, mga idol? Pa-shoutout idol, promote my channel idol, please. Sa Banban. Van Van. Shout out Shout out to Bandan. Van Shout out to Banban. Just follow her, just follow his Promote my channel idol. YouTube Please. channel. Van Van. Banban. Banban, alis na iso ni Chino, alis na. Okay, the last one na comment is Razel Love Okay. Question. Saan to question? No question. Wala Wala siya siya question. question. Pa-shoutout idol, promote my channel idol. Banban, please. shout out to Banban. Promote his channel, subscribe his channel. And the last comment from Razel Love Okay. Do you believe in love? From At Gagang. first sight, Super sight. For me, I don't believe in love. Super sight. sight. I love at first sight. Ah, love. Ako, Do So, you yun ako- believe, yeah, wait. Do you believe in love at first sight? For me is yes. Because, Label, super. Pero nakita niya, Why? hoy. Okay, subject. Okay. Okay, subject. From Razel Love Okay. Here's this. Hair, because this is a girl. Ano lang. Yes, again, step cut. Take Razel the Love three. Okay. Okay. Do you believe in love at first sight? For me, it's yes. Because first I saw Clabel, I felt in love with her. Yeah. for me, I don't I believe felt in love with her. For me, I don't believe in love. Because Bugo. Dili. I don't believe in love. Oh, wait. I will repeat the question. What the fuck? Razel Love Okay is No, question for Quizons Brothers. Yeah. Yeah, Clabel. Do you believe in love at first sight? For me, it is 100% yes because when I first saw my ex Clabel, I felt in love with her. Yeah. When I first time I saw her at Plaza or where I can't remember when I first For me, I don't so believe. that I believe in love at first sight because of her. For me, I don't believe in love. Because love is always Pak, alive. nasa pak first sight bugo. No. Ano mo, konsihal, paminaw sa konsihal. No. Paminaw sa konsihal. You don't, isa to, you don't, what is to? You don't, Una, basahan niya. ang question ni Razel Love Lagi, Okay. ako labi. Do you believe in love at first sight? Dili kanang believe ba ka sa love? Hindi, dali lang yan. I don't believe in love. I believe in love. Dili, I believe in love. ang question ba hanggang ba? Do you believe at first love at first sight? Dili, do you believe at love? I believe in Start. everything. Uy, so, do you love at first sight? Yeah, gilang ko no, love iya hara. I don't believe in love. I don't believe in love. Cause, Ang are you question drunk? kanina pa. Ang question, do you love at first sight? Dili kanang sa love? Kasi, Lagi, love at first sight kanina. yeah. Love at first Dili, sight. subject. From Razel Love Okay. Here's no? Here's her. Here kay babae man. Ano lang, ay, Okay. Razel Love Okay.
Do you believe in love at first sight? For me, I believe. Chimaw. For me, I believe at love at first sight because when I saw my ex, si, I felt in love with her. For That's me, why for I me, believe For me, I believe but I don't believe in love. at first sight. At first sight. I don't believe in love. Okay, At first sight. if you love the person, you love him or her. Boga ni love at first sight, bogo. No. Ay, No. Gigi. Gusto continue na lang. Na, continue. Ikaw. Oh my God! I love this question. Sipag. Naapay ni Apas na question. Okay. Kisa. From Rizzy Love Okay ha. Sige, sige. Nagkibaw ko, wait. Ikaw. From Rizzy Love Okay. Do you believe in love at first First sight? Di, I believe in love because of kay Clay. Dira na di ko na. First sight. Yeah, it's Sige, okay. dira na ko. Okay. First true love. Okay. Okay, that's all. Love gigana niya si Kai Kai. From Jana Fernan. I know you. Jennifer nun. Do you know what? Oh, who is Jana Fernan? Yeah. Jana Makeup Fernan is artist, one of the most famous makeup artists in the whole Cebu World. City. Oh, Whole- Cebu. no, not Hi, Word. Miss Jana. Jana Jana Fernan. Hi, Miss Jana Fernan. The famous. Hi. The famous. Shout out. LG. Yes, LGBTQ. LGBT community. Famous. Hi, Jana Fernan. LGBTQ. LGBTQ. We love LGBTQ. Oh, we love LGBTQ. We love LGBTQ. Conjure mo, kanang sa the biscuit mo kay daghan mo talent. Happy bin me. Happy. Hi, Jana Fernan. Jana Fernand's question. Kung tagaan kag chance makauyab og bayot, unsa imong pilion? Bayot murag laki pero kwartahan kaayo or bayot nga murag babay pero why ikagasto nimo den maldita pa jud kaayo? For me, sa kana kalit ng question, for me, basta love ko niya or kanang kuan, love ko niya or bahala wala siya kabuhi nako, basta ako na ko kabuhi niya, basta love ko niya, love na ko siya. So that's mana, okay. For me, love. Basta love ko niya. No, ayo sa iyahang pangutana ha. Aya talisura na good. Kung tagaan kag chance makauyab og bayot, unsa imong pilion? Bayot nga murag laki pero kwartahan kaayo. Or bayot nga murag babay pero why ikagasto nimo then maldita pa jud kayo. Ako, for me, Dito mo Lagi. for me, piliin ko ang bayot na mulab na ko. Kay, mga gina, sa kitang Sabi tao, ko to. sa kitang tao, ganahan tag, i-love ta, i-kuhan ta, treasure. i-treasure to, kay mga gina tong pinaka-best nga, mag-kuhan ta, i-love ta, kay, mga importante, kay, bati man ang mangwalan ta sa kwarta, sa money, wala tayo mahinom na, kay, kuhan na ta, bula-bula, kuhan na ta, kanang ibola ka, I'm tipsy. Ako. Pilihan ako ang bayot nga katong kuan. So, Wala. i-love ko nga murag walay, asa? I-love ko nga walay kwarta. Dili, Asa? kung tagaan kag chance makauyab og bayot, unsa imong pilion? Bayot murag laki pero kwartahan kaayo. Oh. Or bayot nga murag babay pero Wala ko di mo tubag why ikagasto nimo then maldita pa jud kaayo. Pinakalisod nga question, no? Ako, Then you answer kuan. and Ang pilihan ako, ang katong bayot nga gilab ko nga kwartahan. dili, wala man gilaw. Oh, sorry. Why Gusto gilaw? mo, oy? Balik ko na ko ha. Wait. Dilisod kayo. Wait sa ha. Lisod Balik kayo ko na ko gani. ha. Kung tagaan kag chance makauyab og bayot, unsay imong pilion? Bayot nga murag laki pero kwartahan kaayo. Or bayot nga murag babay pero why ikagasto nimo then maldita pa jud kaayo. Suroy. Ano Kuan lang. sa murag lucky day ko? Okay, aral lang ko sa akin. Huwag ka mag... Ang pilihan ako, kanang kuan. Bayot nga murag laki kay gilab man ko. Di, wala siya maingon og law. Asa? Oh my god. Isura, oy, lisod man. Ay, wait. Lisod man good. Dili man siya lisod. Batik batasan kung walay kuan. Ha? Di. Repeat and repeat. Di wala man sa batasan bay. Huwag lang kayo mag-ingay. Wala man sa batasan bay. Ang kuan naman. Konsihal, are you Wala drunk ba ito, already? I'm drunk. Mo lisod kay ang question dyan kay ano? No, Mo this is yung not my itubag. question. Okay, bal mo This ni. is John of Fernan question. Yung kay itubag eh. Ang kuan sa to, gigi. Balik ko na ko ha. Ako yung tarungon ha. Kung tagaan kag chance makauyab og bayot, unsay imong pilion?
Ha, gipapili ka. Okay. Bayot nga murag laki pero kwartahan kaayo. Bayot Okay. nga murag laki pero kwartahan kay siya. Or bayot nga murag babay pero why ikagasto nimo then maldita pa siya kayo. Bayot nga why ikagasto nimo pero maldita pa siya kayo. Ayang dating is kanang bayot siya nga nagpakababay. Wala Okay. siya kagasto nimo, feel nga babae siya. Maldita kay siya. Unsa may Siyempre opinion? ako ay ko sa bayot nga nay kay gasto kay kan man. Unsa man? Gilab man ko niya mo na mo gasto. No, mo. di na siya love. Moingon ka og kining ni gasto siya nimo, di na siya love. Og napakita ka niya og kining nindot, respect ang tawag ana. So dapat mo mangita ka og lahi. Mo gani oh mo na og gikan. Respect ang yung tawag. Kay Di respeto na siya love. Di, once mo respeto ka, mo gasto man jud ka. Dili, di na Mao siya. na siya. Mao na siya, mao na siya dabala. Sige. Mao na na Mao na siya. in your opinion. Yun sab. Para sa ako ang katong bayot nga mo gasto gyud kay girespeto man ko niya mo gasto gyud siya. Okay. No pa. Tubag Ikaw na niyo. sa cons. Sige. Cons. Sige na ba? cons. Tubagan niyo, This is your tubagan niyo, post. tubagan niyo ba? You need to answer the question from Jenna Fernandez. Bayot na mo love na ko. Ako basta. Dili na ginabay. Ay na pabuot gud. Ano ko? Dito ni ko. Tubagan niyo taro pero vlog ni. Gusto mo ka monetize ka. Magi love kang i-love ko kay mo pinang ko nan. I-love jud ko mo jud nagpanti love. Love. Walang may love. Kilang love is love. Bakasyon ka na iya pa. Mangis ako guys. Ikaw Kuya Kissy. Kana mo gasto Kana mo gasto. Okay, why? kay mo respect. Okay. Kana nga. LB ang kanang kuan ko. Respect. LGB. Lesbian, gay. Oh, what about the acoustic band? Acoustic band is live from Quizons Brothers. Acoustic bands here in Quizons Brothers residence. Yabi nila. Shout out to all LGBTQ. Abi oh. No, no. I salute you all. Okay, Ay, next dadang question. buyin. Look, Next agak. question from Ay, Rizzy Love. Darbayet, Okay, Darbayet. Cons. Shout out. Laban? Laban. Okay, laban. From Rizzy Love, okay. One Nabito ko, ano? ex-girlfriend. Huy, paminaw. Last na? No, napay duha. Mayroon pang dalawang question from Okay. Rizzy Love, okay. One ex-girlfriend na di mo makalimutan and why? Ay, katulo na niya ko aron. Hindi ko ngan. Sige na. Sige. Ano to? One ex-girlfriend na di mo makalimutan Ako si and why? pinagkuhan ko si Kabil yun. Kay nano? Because At bakit? siya may kuan. Kita Siya ka na, gusto ko. paminaw ibugo. Siya na may babae nga ako yung hihugmad. Siya na may babae nga ako giatubas so ginikanan sa akong mga auntie. Oh. Siya Okay. tanan. And what about your konsihan? Shout out Kendra. Ako si Cherry good kay gilove ko niya, gipangga. Trixie di ay. Gipangga jud ko niya. Gipangga jud ko niya. Oh, siya ka. Gipangga jud ko niya pag ayo. Mora jud prince niya. Ay gama. Yung mapangga. Gipangga Kamu jud ko niya. pangga, na man na pangga. Thank you sa pagpangga Cherry. Pero ex na ka. Ah, pwede na siya kay mobile. Share mo. Di mo. Ya, Kuya Kissy. Sa mo, Kuya Kissy. Si Kay kay gilove na ko balag. Oh, ex mo slide ay. What's the question di ay? One ex-girlfriend Oh, na ex di mo slide mo ay. makalimutan Sige like kay and ex niya. why? Ex dapat ex. Shoot. Your mind is minded. Is Asa na? thinking? Minded asa na? Bakit? Don't be as minded. Bakit sige si puro klay-klay? Like. Oh. Bakit puro klay-klay? Because he's kat-kat. Okay, next question. It's like Quizons Spanish Brothers. bahaw. Next question, Quizons Brothers. Oh. From Rizzy Love, okay again. Would you Nagugulo love ako. to be famous? Huh? Would you love to be famous? For me, I love to be famous because if you are famous, there's so many there's so many people who want to ask you help. So that because for me, asa ang pagkatao ko ay gusto kong tumulong kaya gusto kong hingian ng tulong kasi gusto kong tumulong. Oh. Okay, from Consehao, Gempak, For Quizon, me. the second. To be famous kay we're a vlogger. Gusto namin maalam na Una pa, una siya, una. Please subscribe. Oh, famous to be famous. Idakdak na. To be famous. I'm a sing. Ganda. Okay. Okay, Kuya Kissy. What is your answer? Would you love to be famous?
Oh, kailangan mga famous kay sa mong YouTube para magkakwarta niya, manghatag ni. Wow! Okay. Shoot, Guys, please subscribe Quizons Brothers channel. And the last one, Last one. Crazy Love Okay. Shout out me. Shout Shout out! out me, guys. Ganggang Kampog. Rizalin. Alira. Kaliwat nila. Igong? Oh, sige tawa mo. Gigi. Shout out to Rizalin Kampugan. O mapait mo bags siya okay. Ara mo ni Rizalin okay. Please PM Rizzy Okay. Start na. Dali na. So start na. Okay, question. Wala na Wala question. siya pa. Last question na to. And Rizzy then- Love Okay. Fujiko, please forgive me. Please unfriend me. Ay, please forgive me and please add me balik sa Facebook kay nanong graman to. Yes. Bye-bye, At Quizons Chico. Brothers. Wala po 6 battles. Fujiko, di na hinubog. Please add me on Facebook my account kay. I'm Juan. Thank you for watching. What the fuck? Thank you for watching. Consial Jimpa Quizon, the second is already drunk. And Inday Gamay, please kuan, please palapala your ating i-add ko balik sa Facebook. Okay. Jipak, I'm what can you say? Motherfucker. I'm already drunk. I dili na ako makita sa video na. Dili na ako makikita. Hi Inday Gamay. And please subscribe our YouTube channel and don't put that please subscribe our YouTube channel Quizon Brothers. Quezon Brothers and fuck Hubog na Huwag gid ka me. cut. Hubog Cut. na gid me. Okay. Goodbye guys. Thank you for watching. Oh, ay, subscribe. Ay, sana. Shout out. Shout out to Clay. Don't speak bad words. No. Shout out to Juan. Don't forget to subscribe to Quizons Brothers. Quezon channel. Brothers channels. Oh. Don't, sana. Shout out to Ano ba? Consial Jimpa Quizon, the second is already drunk. And shout out. Yung mo shout out sabi. Shout out na. Shout out to Bato Barili. Shout out to Sam Topic, Jason Saraom, Janjan Aldabe, and Juan. Kanang James Carlon Tora. Yeah, kanang ko og ni Jeanette Joy Estelore, my one and only hot mom. And Juan, Sunod. and kung gut. Ay guys, naputol. Oh my God. Guys, kung naputol niyo na. Ay ikat ha tanan. Guys, kung gutoman mo, order mo ni GR Isyot Alinsugay ug apa. Okay. Bye-bye. Jeanette, bye-bye Jeanette. Shout out to Kramla. Shout out to Ugapo. Clinton Craig Cabrera. Shout out to Arvin Kahanunot. Halunod. Shout out to Harley Yap. Dito siya ko. Oh, naputol. Naputol na ang mic namin. Putang ina. Shout out to Jopel Sismar. So, thank you. Ikaw na. Shout out to Shout out to ya. Ano? Shout out sa Kuya. Seka. Sino pa? Lugi? Hala. Masusukan ako. No. Ay, masusukan ako. Ano masusuka? Hindi yung masusuka. Ano na Ha? Tumakbo mo yung ano. Wow! The acoustic band is real! The acoustic band is really here. From Quizons Brothers Residence. Oh my God. Pisik. Konsihal, are you okay, Konsihal? Hi, Cons. What about suka? Is that suka pinakural? Is that pinakural? How does it feel? I'm not okay. Oh, grabe suka. I'm drunk. I'm drunk. Did you meet the acoustic band? Did Welcome to my vlog. Di ko na kaya. Tara, uy. Kisi, asa kisi? Tapos na. Ito na ba siyo ba? Ating kisi, eh. Wow, Konsihal. You look so good, Konsihal. Oh. Kamusta na ni Uy? Di na ako Agak-agang. Ako na dyan.